Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pakasalitaan, ni pagkayam ti nga Cecil, amoy yung taga-ano ni Cecil, diyay nakaya nga lugar, diyay Santa Ana Cagayan. Yan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tagas tao na iti panagsagsagaba ti kabsat ko. Sanglay lang sanglay manong nemi. Nabartek ni manang ko. Nagbarbartek. Kat awawagan natin sanglay lang sanglay. Diyak manam mo. Nakanubyo nga taat sanglay, nga nang isinaking kuwana. So nga kagurgura nakanudig dito sanglay. Marigrigat kam idi, mamanunang mitagagangay lang mangalap ni tatang idin to taninanang ket agangkat iti sursurno ang ilako ng ikan. Lumuna tupat kami nga babae nga kakabsat manong. Na? Upat? Upat kami nga kakabsat. Siyak ti sumarno kini Ate Lydia. Ni Ate Lydia, kas ko nakita yung agsangsangit gawata na martek, sanglay lang sanglay. Idin to tapasig miteng nga lalaki, dagiti adjek. Dua kam lang inaon natin babae. Ingkaragatang datatang kinananang nga pinaadal ni Ate Lydia, aging ka nagturpus nga dagos, kaya dagos mo't nga nakastrek iti trabaho. Ta, na-develop idin ti tourist destinations ti lugar mi. Kaya adu manong nemi adu pa yan nakita na ipasdek nga casino nga ranrantaan di Chinese ken Taiwanese. Ni Ate Lydia manong nemi kat nang isumot iti madama nga mang papaadal kanyak. Aging ka nga iti agturpusa kada damutten agurura nga trabaho iti maysa kadagiti casino iti lugar mi. Isumaten di manong nemi iti panagsagaba ni Ate Lydia gapo kinayayan. Dada na? Nakasya ka mga anaw king kuhan. Ay! Manang, nakuha. Ayop na kita nga sanglay. Ayop na kita nga sanglay. Ate, talna ka. Adon tayo inom mo. Isa ng mga minto-minok. Dinakanawain. Dinakanawain sa sila. Kaya't ko ti mabartek. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't ko malipatan dahil diyang ayop ka sanglay. Chinese, kolong ngurut Uno inchik. Didikit sanglay ka nga sanglay. Sikat aksang sanglay na takkat-katay kan. Tanabartek kan. So nga kaya't ko nga itawag iti dahil diyang nga salawasaw nga sanglay. Abi ko mga isuro na. No sanglay ko nagsanglay. Inchik ko na dyan. Salawasaw, iso sanglay. Sanglay nga salawasaw. Iti ayop, yung karina kanyak, nasyak tulang di babae, tibiyag na. Ngayon niya tinaramid na. Hindi nakakita sa bali nga babae, sukar na kon. Ate, hindi pala damo ngamin. Hindi ngamin. Kahit sa amin nakanunungan, ti panagbalin mo nga kabit, ti may isang inchik. Nagadot lalaki dito yung lubong. Nga mapay nga may isang inchik. Nga daanin ti asawa, ti nakirelasyon na. Sumarang ka man, Cecil. Napaadal ka kumangarod. Laman. Panunutem. Napaadal ka kumangarod na sana ka nakarelasyon iti sanglay. Hanga umani di sweldo, di ta kasino. Tapno matulungan kayo. Iso nga nakikabitak, tam na danayon ti sweldo, nga pagpabasak kang ka, iso nga nakaadal ka man takas kanyak. Manang met, bukaw na pa. Bukaw ko ya. Dakadi nga itid ko. Kanatatang kininanang,
No, medyo panagkanan ti kwarta. Saan? Saan ko mga imasan subasit ti biyag tayo? Nagasto nga. Nalahan sardin mo natin. Dakas nga wagas. Ano nga dakas nga wagas? Kahit mo lang umasensu tayo, kahit mo lang mapaadal nak, nakirelasyon ka, nakikapit ka. Sumadling ka kunak. Umong kumanda gito, alahas nga takanyak. Kasmakita mo. Dagiti na pipintas nga rawatek. No sa anak ang nakarelasyon, ito ay nga sanglay. Ngayon niya din naramid na. Oo. Sukat lang ini sa bali. Pinpintasang mata. Lipatan mo, manang. Lipatan nga rodan dahil nga Chinese. Kaya di mo ulitin di makikabit. Di nakisoro ko nakman. Isoro nak. Oy, sika sa Echel. Agrador kan. Agtrabaho ka met iti kasino. Ang mga met no. No, tulatek. Tumulak kang ka. Nagbaling ka kabit tinchik. Oh my God, ate. Never in my life. Jack tupulos aramidin deta. Huwag kang magsalita ng patapos, Cecil. Oo, basta. Ili sarding mong taginom. Tagbartek, ate. Mubuan. Kaya dawan ti pagdanagan. Tasakmutin, ti makamo ka mang tulong. Kadatatang kininanang. Kaya nagdi kakabsat ta. Ngem agga po itiling it ko dagiti tulong ko katakwada. Saan ka katultuladen? Enjoy sardengen manon nemi ni Manang Lydia itinagbartek kat nagsubli ti trabaho na. Tsakla mo baka matno sabali manin nga sanglay ti pakirelasyonan na. Kadideti iti may isang harabi manon nemi nang ikutimbaga ni tatang. Ay, sa paik ti maturog, tama sa apak to nga kriing numarbangon tayo nag-agsigay sa isilanak. Tatang, sige, akit agtrabaho ka maturogayin. Bayaan nyo, tatang. Tayo karigatak to ti mangurnong tigatang nyo ti bangka di motor. Tapno, makaataw kayo nga mapanagkalap. Ada dumat lang makalapan nyo, makadayo kayo. Di kami nang. Na. Ay, apo. Sila anak. Nang, di mo ka din ang gagitay. Tikot siya nga nagsarding iti sangot ti balay. Adaman ni Mr. Oy. Irigan nyo ni Manang ina. Di ba isot mahilig ti sanglay? Hamat nga sikat ararman na. Mapagkiti nga min, adot inchik nga. Kita kasi no kung mga ordo kita agaram kata kayo nga mabae dito. No saan nga di kita Taiwanese uno inchik, Chinese. Isot serbi na ordo, masanson ti lugar tayo, tata kasino o mayanda. Gad na basta nang graduarin ti college, makastrik adagos ti kasino, di dakit progreso. Pamas di kita da pagtrabahuan. Lan, kasangwanin. Sino ya? Ni Mr. Oy, ni first name nan? Ni Maynard. Ti sanglay, nga mga harib ka. Di mo kaya ti paki-relasyon ti sanglay kung anong idikiniwanang mo. Dan sabat pa naggusto kang kuwana. Nanang, ay na, aduman ang dikit inter na. Diyan kumakayat nga awatin, ipapilit na. Kasi tararami din, ni Mr. Lee. Idi tayo suda pa ilang kini atem nga Lydia. Ay, Cecil, anak, tatang, kahit nakading asawan nga tuladang mo, tinaramid, tikapsat mo. Tatang, ingkarik, inibagi. Jack tutulada ni Ate Lydia. Ngayon makulit dito nga Maynard eh. Jack kaya't ko naklaro din. Ngayon magsubli-subli. Kaya di nagsardingan. No, dahil trabaho. Kaya no kakasya nga day off ko, umainak mo danunan dito balay. Sunod ito, makulit. Mustansan kita sanglay. Alay nga sangwa na anak, sasayatim na ta. Oray ta, noan niya tararamidan na, no talagang sa mo akayat, kitawan ti mapasama. Ngam sa nga ilyem kuma, tagpasa nga ilim at isuna ni Mr. Oy. Sige nang, inakda naman na yan. Manong naiming karik, hindi nga saan ko tultuladan ni Manang Lydia. Yung kasanuhan.
Managregalo nga. Sus, pati di kita nag-anak kanya kan kaapsat ko. Nagregaluan na ida. Nako. Maynard. Okay na. I really love you, Cecil. Ulaan niya ibagbagam, kan ala-alamidem. Jak to sumaldeng, aging kajak magunod panagayat mo. Ngim, ibagbagak mo't kang ka, agbambannog ka laing, Maynard. Sayang lang ibannog mo. Bale, badnogak. Basta umanayin makita ka, kain awatim amin ted ko kain ka. Pagpagustuhan ka laing. Pagpagustuhan ka laing. Ako na, ulay mano gastusek. Magastuhan ka lang. Ulay mano magastusek. Ulay no, igatangang kapay balko. Balko wano barko. Sa ala ka balko, igatangang kapay helicopter mo. Katawa. Yung pagkatawa naglaing, Maynard. Ngam ulitek, awan to't mauray mo kanyak. Nagsapol ka lang hindi sa bali. Saan nga siya? Idire minsan manen nga anong naiming nga panagsarita mi kinimanang Lydia. Nagkapsot kang gaga. No saklat kayat ni Maynard, ay na. Hindi na pwede baga, ko na kasigo din. Ate, saan nakakaskeng ka? Sino nga arte kayat mo? Alaman? Padam nga Pilipino? Nga awang matrabaho na? Mangalap? Kasanong arte mo masenso ka? No mangalap, unok taltalo lang ti pakiasawa malaman? Ate, amom Cecil, no kumata nagbalinak iding wais, saanak kumanga nagsagapa? Wais ko nam ate. Ngam amok to tiramidek no adanto pay mayat kanya kasanglay. Ate? Iso nga si ka, Cecil. No di mo kayat nagtalinaed ka na kurapay laing. Usarem ti utek mo. Asaan katang pusom. Tanuing karim iti baging nga dinaktultuladin. Ipaneknek mo nga saan ka nga maitulad kanya. Maitulad nga. Wari makikabit ka no sarem taulom. Agurno nga. Ken, no kayat na, no ibagab ng kumatang itidaga ta ipanagan na kakin ka. Mayat laki di. Mawata mong tikit ko soin. No igatangan ka ti barko ko na. Kita papagatang ka ti bangga di motor nga paragin ni tatang. Ano problema on? So, sarem tautek mo. Saan kita nga tapusom? Nagwaret ti panunot ko kadagitang imbaga kanyak ni Ate Lydia manong naming. Ket pudno anasken nga usarek ti panunot ko. Yan. Asaan ket nga ti puso? Jack ayayaten ni Maynard tao mo na unay ket addaanen ti asawa. Nakaw. No pay gwapo ken natataingan labasit ngem iti siya. Arig na manong ko isuna. Ngem saan nga narikat nga susuruin nga ayaten ket gabuta sa anak nga sardengan ken awambet ti maoray ko nga sabali nga mangarem kanyak tapno ti kasta ket agsardeng kuman. Nagsardeng meten manong na iminig di mangararem kanyak. Inagbasbasak pailaeng pinadas ko nga impaspasarak ti angaw ko kenkuha na manong. Itinaminsan ni maning pimasyar ni Maynard. Maynard? Yeah. Cecil. Talaga ka ding ipatpatig na? Unay, Cecil. Saksik langit kenda ka? Kaya nga danum tao, nagbaitan ti Pilipinas ken China. Gitayaitan ka. Ay nga adadanom iti tao nga nagbaitan di China ken Pilipinas ayatan na ko. Wala nga magagawin nyo man digit Islami. Saan na nga bibiyangin natang issue datan. Korni ka na talaga.
Oraan niya tikid daw keng kaited mo? Uray katangang ka ti balko, anak met. Saan ko masapol ti barko? Ang ko masapol ti balko, wano barko? House and lot ti kayat ko. Ited ko! Ibagam sa tinu ti kayat mo nga pangipatak delak di dakkel abalay mo. Tay may isang mansyon, wano mini mansyon. Saan ka agangaw? Siya tagangaw lang, Manard. Ipanagnek ko keng ka talaga. Milyonaryo at. Na? Silyoso at, Cecil. Siya ka mismo timangkita ti lote, nga pangipatakdalan ti takil nga balay mo. Ha? Ikalik keng ganeta. Ikalik. Manong Nemi inyang angaw ko lang. Ngim siniryoso na Manong Nemi. Kahit nagdinabag nga talaga dito lugar mi, nagsapsapol ni Maynard. Iti dagang ang katangan na nga pangipatakdaran na kano ti mansyon ko. Nakaw, nakalalisod damag Manong. Ket ni tatang, siyempre naamuan da tatang ako na sa sila na. Oy, Cecil, tang, mudno ka rin nagwarawaras nga damag ha. Ti amok damok ka, mangagdeta nga damag ket chismis laeng. Ay, ninanang gabi na ta, ninanang. Parte ninanang na ta. Ti amok damok ka mangagdeta nga damag ket chismis laeng. Ngam kaya't mi nga mamon nga mismo keng kasese, doan niya ti kinapudno na. Nanang, tatang, inrabak ko lang idi kini Maynard. Game impaypasuna mo ten. Ay, kaya't mo sawan. Ti may patpatakder nga kaslamansyon iti sungadan ti barangay tayo. Iti highway. Ket balayon to kini Maynard. Balay ko lang tatang. Balay tayo lang. Siyak ti mainagan. Wan, siyak ti nainagan ti nalawang nga lute nga nagdiswan ti balay. Ken apyananin na. Kaya kayat mong sawan. Apod nun ti damag nga, tumulad ka mat kini atem nga Lydia. Tumulad ka kengwana nga makikabit. Kaslakas tananang. No pa ingkarik ini bagik. Nga jak tutuladin ni ate. Ngam ti lang pagdiferensyahan mi. Ket us-usarek ti utek ko. Nagbali na kawais. Nakababain. Mangibabain kayo. Tatang, pakawanan ta kuma. Kang runahan ti amin kat pakawanan kuma ni Diyos. Ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti kang runahan nga pagkikidawak iti pamakawan. Amok ang takilabasol. Ngim no iso ti na iurit agasat kanya. Tatang, nanang. Awan ti maramintak. No di mangawat ti kinapudno. Nga may isa ka kabit, takas liki ni manang mo, hindi? Ay lahat di mo ni pigpigsaan na unim si kasido. Jesus rapo eh. Tatang, iya po, kurdapya. No, ano basuro ko ba? Sino? At nadwa ka kayo ng anak mo, inauna babae. Ni Lydia, nakikabit ini. Si Marono. Dito Cecil nga anak mo. Makikabit isang lay. Hanga bali alakay. Tahadamat house and lot na kadakil. Daka mo, bahala kayo. Adumat di dati kita makikabit nga awambat maganunod na. Ano iso na ito, talaga tinayurit agasat ti anak ta. Kita na nga naon. May babawi yung karot pa ay. Kitnay, malmal pasin dakil nga balay tayo. At dapat nalawang nga daga iti amyanan nga nainagan pa kay ni Cecil. Wais na ito anak ko. Binahiakon Manong Nemi no anyat ko na nagiti tao. Ngamsan damat kiding iso amin ti mangibaga nga liblibyan dak itilikliko dak. Adoan digiti umapal Manong. Allah. Sakla kumamat at kay adap kabit na sanglay kung kunada.
Diyos ko, ay akong pala. Ay kaya na, anan, di mako ng pay, Cecil. Nalpasan, dakal ba kayo? Mambalin yung tagnain ijay. Anak yung kanigiti papelas, apakakitaan nga si katakin na kukwa. Manong nimisang ko na pupuutan, gabuti ragsak ko, napaara ko pa kengkuana. Maynard. May kena. Maynard. Cecil. Ang ko laking kaidi, nga mapiging pepesum. Takasladyak mamati nga tong palam eh. Gaputa, ipat patek ka. Because I really love you, Cecil. Ibat patik ka unay-unay. Kitsan ka ba't nga narigat nga susuruin nga eten kung lakmanin, Maynard. Itapay kit. Maynard. Kamanak, Cecil. Ibagampay, nuwa niya kayat mo, itad ko pa'y keng ka. Nagpeso? Uwin. Agiga nga adupay lang ti kwaltak. Kaya adupay la jay inabak ko ti kasino. Nangabak ka kami na eh. Siyak tigas-gas. Sika tigas-gasan ko, Cecil. Kalayo na ka mangabak ti kasino. Amom teta. Isong ibagam. Noan niya pa iti masapul mo. Itad ko king ka. Cecil. Manang, wais ka nga talaga. Tinongpal mo deti ko nakeng ka. Ha? Tabaratok. Gur ka. Saan ko kayong pagkakigarata? Napanunot mo ko? Inaramid mo ko ma? Buwan man ang problema. Nakakaabal ka din ko. Ken adun na kiti umapal keng ka. Nga padatay nga babae. Ken kayat nakamatin na tuladan. Datang orti madi eh. Abay. Madi di aramid ko sa datulad. Ay, nga madi. Wise. Kasto kang kinarigat, di ba nagbiag? Kaya dati, grasya na ito. Manang, pakakitahan nga patpatignak una ni Maynard. Nalawat na ginatang na nga lute. Kahit malaksit ito nga mini mansion. At dapay lodging houses, kenti restaurant mo. Talaga nga nalaing ka nga talaga. Aya? At dalang trabaho mo. At dapay business mo. Business tayo ko naman. Tapos siyempre, trabaho na tatangkin nanang. Basta ako tayo duwa ka sa tanga lalaki. Isudat ang baling empleyado. Iti lugar tayo, kahit kasapulan ti lodging house or hotel, ken restaurant. Iso nga kurkurang dito eh. Iso ta kurkurang dito eh. Ta umado dagiti turista. Baknang kan adin ko. Tayo ko naman na baknang tayon. Gapukeng ka. Alala, agpanunot ko pegarod. Iti isarunong nga pagatang kini Maynard. Adin ko, ha? Kabayat nga adupay ti kwartana. Ken kanayon nga mga abak iti kasino. Gundawayan ti amin. Jak kayat idin tagkid daw kini Maynard manong nemi. Tamok nga sobran ti amin. Ngim iso mo ti mga ipapapilit kanyak. Iso nga idi tada agkasapulan ti panakkeleng nga kwarta. Ken inlako da manong nemi ti panglawain nga talon ken turod. Nga do ti nakatakder nga puon tinyog labig ken nipa. Ginatang ni Maynard manong. Ket impanagan na kanya. Kahit nitatang manong nemi ti mga asikaso o iti daytoy. Idinto, tadigiti kakabsat ko, agraman kininanang kit isuda ti kakaduwak nga mangmanmaniher iti lodging houses ken ti restaurant. Nabayag mo't idin manong nemi nga nasursurok nga inayat ni Maynard. Ket siyempre, no masapul kumet manong. Nabayag idin, ngayon ko kayong kuhana, manong nemi, ti amin ko. Kit isuday nga ti may sang harabi Maynard, I love you.
Ay ayaten ka talaga. Iso nga, agamanak, edad ko keng kakasapulam, edad mo mat kanyak kasapulak, tibagim, ayaten ka unay-unay. Wen manong nemi, adda ni buding ayat kadagiti balis ti arakop, ken, panagin inakek mi, no kasta ngagkanay kami. Ibagam no anyapay ti kayat mo, awanin. Si kabila tagmang pilpilit ket, sobrang timpay mo, Maynard. Sakmet nga luden, tagkid daw keng kasesil. Wen, kadi-kadi, ipay ko keng ka, no anyaman ti kidaw. Tuyayat ko, nabayagan nga patpatig ka. Kaya't ko madaan anak keng ka. Ha? So ano mabalin ket saan ka kuman nga aguskusal ti pils? Maynard, no kayat mo, agbakasyon ak sa diya China, kaya inak makisina iti asawak. Nabayagan nga tsak ibat patig asawak, Cecil. Tadamatan sa bali lalaki di biyag na. Kahit mo sawan, awan kami na asawak. Panagsina, panagdeporsyo laing di masapul. Kaya't na ti sigulado nga agsina kami tapno nawayada iti lalaki na. Ken nawayata mo ten nga agden na kaspudnong kasawa. Kaya't mo sawan, agbakasyon ka? Wen, agsubliak di China. Ha? Tayo legal kang isina ti asawa. Sakto agsubli, ket ikasal ka. Ket kasta nga rod tinaramid manunemi ni Maynard. Nagsubli, nagawid sa di China manunemi tapno ni kasta ket mapan na isina ti asawa na. Kaya di may sangal daw, manunemi, nagtinawag kami. Maynard, kumusta ka dita? I miss you. I miss you to, Cecil. Awan danag. Agsubli aki ti mabit, malpas laki di, ti lantak dito. Ti legal nga panagsinam iti asawa. Aguro-orayak. Aguro-oray kami. Kaduak ti anak tayo ti tiyan ko, Maynard. Lili! Really ko naman. Lili! Really? Lili! Masikog ka? Lili? Really? Wen. Ano nga, Lili? Really ko naman. Wen, napatganan tikid daw mo, Maynard. Andan to, anak ta. Iso nga gawid kan. Andan to, Menal Junior. Ana? Menal Junior? No lalaki. Lili met di no babae. Alis to mga rod dita. Aya, Maynard, masapul nga sakbay nga aganakak. Kat adakan to dito Pilipinas. Wen. Ang gawin akon. Kalpasan lagi di. Sakbay nga aganak ka. Adak to nita. Inururay ko nga rod manong naming kabayatan nga dong nagkailan ti tiyan ko. Kat siyempre, agikinumusta kami mata, asa nga pamilya. Tatang, kumusta ti talon kat ti turod? Ano kas ano lang anak kat nawad-wad ti maapit iti umay nga panagkaapit. Takinang, kumusta mo ti negosyo? Ay, kat adobet lata, ti umay agdagos, iti lodging, house tayo, anak. Kenay na, saan nga maibusan ti customer, iti restaurant tayo. Awa mo ti problema, di kiti adjek. Nakaradwar naman ten. Isudan di mang tultulong nga tayo. Hindi ni atim nga Lydia, at dan sabat manan karelasyon ng incheck. Tatang, nanang, apa nga nagsanay ka? Apa nga kaslasaan ka nga naragsak anak? Kabula na mo. Saka di? Ay na, dandani mo ni Pasngay, ti apu kumi, kini tatang mo. Ti apu kumi nga sanglay. Saan nga sanglay na ta, adadara na mata Pilipino. Ni Maynard na nang di matla tumawag yan. Nabayakin na din na oding nga panagtawag na.
Isa na kas karina nga malpas kami tirantana ijay anak. Kano talaga nga naikaringa da kayo, itagdan na, itiag na nayon, mapasamak ti ami, ne. Nata, dadati ko kunamon nga ring. Ni Maynard. Isa tumatawag ni Maynard. Manong Nemi, saan nga ni Maynard? Tinangasar, iti cellphone na manong. No di kiti tao nga nangipakaam mo. Nga natayan ni Maynard. Aliya. No. Saan nga po no, data? That's not true. Apa anak, ano ba sasamak? Aso ka sa salitam? Ti mismo nga asawa ni Maynard tatang. Kadi magana nga natayan ni Maynard. Anya! Saan nga po no, nga natayan ni Maynard? Saan nga po no? Tatang narang. Anak, nuan nga man ti kinapuno sa turumbay nga awatan tayo. Pudno ti ko na ni tatang mo, anak. Kahit ko nga makita ti bangkay na. Aramidik ti amin, huri ang gasto sa kidrakil. Tapno makapanag sa China. Nunas ken nga, iabit ko dito ti bangkay ni Maynard kataramidik. No kabay lamlakid di anak, apay kiti nga saan. Yung kasanukit kabulan ako, nanangon nga rod. Kabulan ako, Maynard. Apay mintin nga pinanawan na kami. Ingkarim nga subli ka nga manyat na pasamag. Apay nga. Apay, titiyan ko, nagsakit. Ha? Agpaskakan. Ay, gusto ba nga, baka ordan ti ambulansya. Tapos na itaray ni Cecil ti ospital. Maynard, nagsublikan. Nay ko. Nay ko. Diyos ko. Isalakan na kami nga gina. Naladingit unay tinagtungpalan tiyan ayat Mickey ni Maynard. Manong Nemi. No ba kahit ko idi nga makita ti bangkay na ngem saan nga napasamak. Impas nga ko kidi ni Maynard Jr. Kay di ta Manong Nemi. Ado di kiti nagbalin nga pakalaglagipak. Pakalaglagipak kare di Maynard. Dagiti pagsanik kohaan nga insagot na kaniyat. Ken kang runaan ti amin. Ni Maynard Jr. Ti si bibiyag nga pakalaglagipak kadi di Maynard. When? Nga isuna ni Maynard Jr. iti mang bibiyag kadagiti lagip ko kadi di Maynard. Ti lalaki patag ko iti awan patingkana. Ket ni Maynard Jr. Ti aggatawid to kadagito nga sanikwa nga nagbalin apakalaglagipak kade di amana. Ti manong nga ektarya nga daga taltalon ken ti turod. Ti mini mansion iti along di highway agramo meten iti lodging house ken ti restaurant. Ken dagiti na dumapaya pakalaglagipak ken kuana. Manong Nemi, tunggal makita ti anak ko. Nga dabag kakaingasan ta kadi di Maynard. Kasi las bibiglat ta ni Maynard kanya. Pambarak mo kan nga rarakupen ti anak ko. Anak, awanin ti kasukat. Dedi ta, papang mo. Iso nga sa anak ko nga gayat. Agtultol na tan nga may sak amalasang. Nga may sak nga bastardo. Tadinak na ikasar, dedi papang mo. Dahito nga rod, ti pagkasalita, akmanong, kadagyaman akloonay ti anus mo, hindaing mo nang ibasa kat sapay kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwag nga rod agyaman nga pagayam mo, Cecil.